TTV zone clear to te che bai ule PC van moi kani a Serchhip Vangkhua lo ngai thlang u Serchhip Police te chuan tukin khan Serchhip Bazar-ah Heroin No 4 gram semchhuah manin hemi kaihhnawih hian mi pahnih man an ni bawk Thudon danin Serchhip Police te hian Serchhip-ah Heroin No 4 in hlan chhawng tur an omni an hriat an bo zuina kal zela vo in chawhmalam khan Serchhip Bazar-ah amusale ruat fela kumsom pariat Serchhip ram thlun veng ni a in soi chu ring hlelin a bek an en fiana Heroin No 4 hong khat vel hi alo oma amusale ruat fela hi Serchhip Police Station a thu zo fia tura lak ngal ni in police te hna auto rickshaw chu lal nun rema Serchhip IOC veng hna a shal thu le cheng sing thum le heroin hong khat hian a shal thu asoya tukin khan dam doi hi anin hlanti soin lal nun rema po hi thu zo fia turin police te hian an man ngalani thudon danin tukina Heroin No 4 an man hi ken somli tura chut ni in ken khat hi cheng sanga vela shal tur ni in ken ni chu an lo shal mana awa in twal chung shal na re ta chuan cheng noi ni man vel nia chut ani a heng dam doi le a kaihhnawih mishing man te hi vo in khan ko ta shwai ngalan ni Serchhip District-ah focus hnuaia Sial vulhna panga-ah tunkar Ningani khan anpuina semchhuah ani Fostering climate resilient upland farming system in the northeast focus hnuaia Serchhip District-ah Sial vulhna panga leng sailulak lungkol mongkon le khobela Sial vultu te hnena tunkar Ningani khan Serchhip HNVT department te chuan Sial tui pek na tur le a insak na tur cheng nuai li point panga thewan pe a heng panga a Sial vultu te chu anlom hle nia thudon ani Serchhip District HNVT officer Dr. Cesar Zaukim chuan heng panga a Sial vultu te hmunhma-a hi a hmunhma-a atlo chuak ti soin heng an Sial vul te hian mi huan thlai an ti chia thena wangin a hungna tha an mamoti an hmupui angin barbetware roll za somni panga thevin heng khonga a Sial vultu te hnen na hian a pe ti asoya tui in tura la tak tak kal angai thina wanga an har sat na sut kian nan Sial tui khurpo khokhata hmunli zela siam ani thu an soyani Dr. Cesar Zaukim chuan Sial vultu te hmalak na a hmu in alom hle ti asoya Sial vul an punzel thu te soim sarkarin ti tura ati aya tha a hmalak na an nei mek chu chuan omati thule rancho chilama har sat na an to mek po department in ma alak pui zel don thu a soibok COVID-19 hripui leng avanga nikum March thla atanga Biak In hrang te in khom kalpui mu mal thei ani lo hnua sarkarin shileng laka in khwa kherna a thla dul tak angin naktuk February ni sari sang ni somni pakhata tang hian pathian Biak In khom nei le thei ani don ta nikum March ni som pariat ni lai ni zan khan Mizoram kaushan hrang te chuan Biak In a kaushan in khom nein hemi hnu hian shileng awanga in khom omzui to lovin thlasom zet kaushan in khom nei ani lo hnua Mizoram sarkar chuan February tangin sa khommun honna mi pui huap in khom nei arem ti a vo in lam khan sabat lam chuan in khom hi nei chanin kaushan dang te chuan naktu ka in khom hi an nei chan don ani Mizoram kaushan ten in khom dan tur chungchang hi twal chung kaushan te kuta anda a twal chung kaushan theu te in khom dan tur po a in anglava kaushan then khata chuan upabial anin khom chok dona kaushan then khat chu ni khata voi ni voi thum in khom tur po an omboka thudon danin twal chung kaushan hrang te hi member tam lama a in an lo wangin hmun then khata chuan Biak In a leng za ta changa za somnga in khom hanti hian kaushan mi pui adu apiang an tel thei dan te po a om thei ani COVID-19 shileng awangin Serchhip District-ah mani in le sarkar hmunhma in khung hrang anom to lo Serchhip Semo office atanga thu kan don danin Serchhip District-ah shileng awanga mani in lama in khung hrang mi pakhat chu sample enfia ani hnuah shilaka afihlim awangin nimin khan in khung shan na hmuna tanga chhuah tir ani a heti hian tundin hmuna Serchhip District-ah shileng awanga mani in le sarkar hmunhma in khung hrang to lovin shileng awanga state pona changa ron hote khung shan anni nikum April thla atanga in khung hrang an om lo le na masaberani heti hian nimin thleng khan Serchhip District-ah shileng awangin mi sang ruk zaruk pali te sample enfia ani to a heng sample enfia te hir RT-PCR mangin sang khat za somthum pasari Chunat laboratory a sample sang ni zanga somriat pakwa le rapid antigen test mangin sample sang ni zariat somsari pariat te amni a heng sample enfia to te chang hian Serchhip District-ah COVID-19 shikai mi za somriat mu chu ani to in anjinga mi za somsari pakwa te chu enkol daman ni a shikai mu chu azinga nun na chan mi pakhat omin kumin January ni somni hnuah Serchhip District-ah shikai mu chu anom le to ri lavani
kumsang ni som pakwa changa sang ni som ni chungin Serchhip District-ah Jal Jeevan Mission JJM hnuaia Serchhip District chhunga thing-tlang khwa som pariata in tinte Tui Connection pek ni to in kumsang ni som ni achanga sang ni som ni pakhat chung hian district chhunga thing-tlang khosari-ah Tui Connection pek na hi tho me kani bawk. Nimin Khan Serchhip DC Meeting Hall District Water and Sanitation Mission DWSM chutkom na yin he huna hian Jal Jeevan Mission JJM hnuaia Serchhip District chunga malak na sang te tarlana he thu hi tarlana ni a he chutkom a hian PH Serchhip Western Division Senior Executive Engineer FL sang lur chuan JJM hnuaia an malak na te tarlangin thing-tlang a in tin te Tui Connection petura JJM hnuaia ma an lakna household tap connection FHTC hnuaia sang ni som pakwa changa sang ni som ni chungin thing-tlang kho som pariata malak na zo felin Tui Connection sang thum za som thum pathum pek ani thu asoya kumsang ni som ni changa sang ni som ni pakhat chung hian khosari a Tui Connection pek na hi tho mek ni in Tui Connection sang khat panga pek le tur ani thu le kumsang ni som ni pakhata changa sang ni som ni pahni chungin kho som pathuma Tui Connection sang ni zariat som sari pek le tum ani thu asoi bawk DWSM chutkom hi an chairman le Serchhip District Borsap Kumar Abhishek chuan kaihhnawih in Serchhip District hnuaia Jal Jeevan Mission le Swachh Bharat Mission Gramin kalpui ani dan chu tha ati thule malampan zel tura adu thu asoya District Education Officer chu skula ek in chhalote lo endika fan an nei ang lo alo chei thaturin angena fanin adai lo ani chuan PH department lam lo sha tir tur le achul anga PH department lamte lo bo zui turin angen bokani he thut khoma hian PH Serchhip Division Senior SDO Engineer Samuel Elaral te chuan solar pumping scheme kalphung soifiana aneya an huam chunga buang pui khwa a solar pumping scheme kalpui hlotlin dan te soim JJM hnuaia solar pumping scheme kalpui na tur khochen khata po a hlotlin nge ya be sei thu a soibok ani ba ka hian engineer PB lal nun sanga SGO PHE East Lungdar Division hian Jal Jeevan Mission hnuaia Village Action Plan VAP siam ani dan soife in VAP hi khotina Watchen Committee shwai tu tenen an siam ani thu te a hmun nge ya an mamo sang te mu pui chunga siam ani thu a soibok heiba ka hian engineer HL Thangvuta SDO PHE Tlungvel Division in Jal Jeevan Mission hnuaia rainwater harvesting scheme le surface water collection kalpui ani dante a soifia bokani Swachh Bharat Mission SBM hnuaia Serchhip District chunga malak na sang te District Coordinator Samuel Lomzwala chuan tar langin Swachh Bharat Mission Phase 2 a hian fan la don ani lo wangin action plan siam to sa po engma la tho thei ani lo thu a soi bokani Nimina District Water and Sanitation Mission DWSM chutkom hian Jal Jeevan Mission hnuaia District Action Plan 2021 to 2022 siam chu an pom bokani Serchhip Sub-Headquarters me chuan Nimin Khan kumsang ni som ni pakhata changa sang ni som ni pathum chunga shwai tu tur thlan na nei President tan pukol chuama Serchhip konpui North Branch tu thlan ani Serchhip Sub-Headquarters me shwai tu thlan na hi nikum April thla anei tur kha ni a ama ero chu COVID-19 shileng in anan chinta ka wanga in thlan na nei thei ani lo hnua Nimin Khan shileng laka himna tura sarkarwa manna siam te zom chungin in thlan na hi nei ani a he hun hi Serchhip Sub-Headquarters me President kalchuak tur puar sangming thanga chuan kaihhnawih me Sub-Headquarters Serchhip President na tam ni achel chunga OBSEC le me member 10 tho hona thatak an nei chu lom omati thu asoya heiba ka hian Sub-Headquarters me hnuaia group sang te ne tho hona thatak an nei chhozel po lom omati thu asoibok branch le group me shwai tu kalkhom te chu an huam chin thewa rihlo do konga te masona na tho sang thataka tho ani theina na enzui konga te ramle namta na thei top chua turina cha shwai tu thar thlan chua te po ma shwai tu ni turle atul huna nung dol le member wala kal thei turin acha zo na thak zong phuar khom tu me kal tlangaram le khotlang ta na ke penzel turin me member te acha bokani Serchhip Sub-Headquarters me shwai tu thlan na huna hian Sub-Headquarters me huam chunga vote nei thei mi zanga do na changin mi zathum chuang an kala kumsang ni som ni pakhata changa sang ni som ni pathum chunga shwai tu atan President a pukol chuama Serchhip konpui North Branch Vice President a Pulalram Moya Serchhip Chanmari Branch Secretary a PPC Vanlal Luna Chatlang Zau Tuithiang Branch Assistant Secretary a Pukelal Tlan Moya Cheknai Branch Treasurer a Pusilaram Moana
Serchhip Philveng branch le finance secretary Puzo lian moi Serchhip Vengchung branch te thlantlin an ni Serchhip sub headquarters wai me huam chhunga hian group pathum Tui Connection south Vantong le thla group te Mekim branch wai me somsari pakhat a omboka a hmunhma-a branch somsari pahni om thin chu Khozol sub headquarters a Biak branch an omta ka Wangin branch omza thi pakhatin atlem le ani Nimin Khan Serchhip District-ah healthcare workers mi somkwa panga te hnena COVID-19 shidan na pek le ni in Serchhip District-ah mi zaruk somnga paruk te hnena shidan na hi pek ani to ani Serchhip District-ah healthcare workers te hnena COVID-19 shidan na Covishield pek me ka hian Nimin Khan is lungdar PhD hnuaia mi somli pali le Serchhip PhD hnuaia mi somnga pakhat te hnena shidan na hi pek le ani a heti hian Nimin Thleng Khan mi zaruk somnga paruk te shidan na pek ni to in Serchhip pa mi zathum som pathum Tenzol PhD hnuaia mi za paruk ngentiang PhD hnuaia mi somthum pasari kholai long PhD hnuaia mi somli patni notwanlai phai PhD hnuaia mi somruk pathum islungdar PhD hnuaia mi somli pali le Serchhip PhD hnuaia mi somnga pakhat pek anita ani Nimin Khan State Steering Committee on COVID-19 Vaccination chu thukomin Mizoram COVID-19 shidan na pek na kalpui mek chungchang an thlir ho SAD conference chola he thutkoma hian Dr. Lelzomi SIO Mizoram chuan healthcare workers le frontline workers hnena vaccine an pek dan ne second dose an pek dan tura soifia COVID-19 vaccine hi far phase a dose sing khat sang riat zanga don ni in second phase a dose sing khat sang ruk zanga le tha phase a dose sing thum zali don le turarwa manna siam ani ti atar langani Mizoram district shanga vaccination session voiza somriat pakwa nei ani to ani COVID-19 vaccine himi sing khat sang rok zathum somriat dong thei turarwa manani a hengzing ami zasari somthum pali te chuan vaccine semna hmun kalin an dong thei lawa mi sanga zathum somsari panga vaccine la tura kal law anom ti tarlan ani a tundin hmuna healthcare workers vaccination pek thatna ber chu Champhai district ni in za somsari pathum hnena pek ani to a Kolosip district chuan healthcare workers za somthum pathum hnena vaccine peto in Mizoram district a vaccine petlem beran ni thung adverse event following immunization case Mizoram chhunga zathum pasari a omto a heng case omzinga hian khusik taksana luna le vaccine a an chiu na layan na neite anitlang puiti tarlan ani bawk Dr. Lelzomi chuan vaccination an semchhuah laia harsatna an to te tarlangin internet connection thalaute co-win portal chiang laute vaccine lak laute chu an harsatna to tamber ani thu asoya heti lai hian vaccine hi acha thei angber le indai zai thei angber a semtuma malak ani thu tarlangin ni tina vaccine semdan soi hovin zoom video conference an nei thin thu tele vaccine was stage atlem theina na healthcare workers te chu PhD le vaccine an semna hmun shanga an ko khom thin thu atar langa WHO UNICEF le UNDP te hnena an tho ho na achat thu tarlan ani bawk tundin hmuna Mizoram chunga frontline workers vaccine dong tura in register mi sing ni sang sari zanga somnga pasari an ommeka heng vaccine petur hian session zatni somsari paruk mamo tura chut ni in vaccination team somsari mamo ni achut ani bawk Serchhip District Volleyball Association in a buat sai inter-district player selection trial tournament chu Nimin Tlai Khan khelzo ni in mipa a Sial volleyball club le meichia a Biak In memorial volleyball cup te an champion Serchhip Chimveng volleyball ko ta khel inter-district player selection trial tournament final hi Nimin Khan final khela zo felani a mipalama Sial volleyball club hian Vengchung volleyball cup 230 25-12 25-16 25-23 ne in an champion team hian cheng sang riat le pahni na in cheng sang li an dongani meichalama Biak In memorial volleyball club chuan thla volleyball club chu 3-1 17-25 25-16 25-16 25-14 ne in an champion boka champion team hian cheng sang nga dongin pahni na hian lomana cheng sang thum an dong bokani Nimina Mizoram sample enfi achangin COVID-19 shikai mi pakhat mu le ni in Mizoram shikai mu chwa chu mi sangli zathum somriat pakhat an tlingta Nimin Khan Mizoram sample sang khazanga somsari pasari enfiani in henga changyang COVID-19 shikai pakhat mu ani a shikai mu chwa hi ZMC laboratory sample enfia somriat paruka changa mu chwa ni in BSF sipai tun hnai state pona changa ronlut le in khungshan na hmuna omlai ani a district shang chunat laboratory sample enfia somthum panga zinga shikai mu chwa omlavin rapid antigen test manga sample enfia sang khazali somnga paruka shikai mu chwa anom lobok heti hian vo in Thleng Khan Mizoram COVID-19 shikai
shikai hmunhma-a chu mi sangli zathum somriat pakhat an thing-tlang shikai hmunhma-a atang hian mi sangli zathum somli panga te chu enkol dam ni to in shikai hmu atanga za somkwa pakwa poin pakhat pasari te chu enkol dam an ni to a tuna hian shikai enkol lai mi somni pasari la omin shikai te zinga nun na chan mi pakwa anom to bokani Mizoram district som pakhat zinga district paruka shikai enkol lai om to lovin district panga-ah shikai enkol lai an la oma Aizawl district-ah mi som pakwa enkol lai omin an tambera lunglei district-ah mi pali le longtlai district-ah mi patni enkol ni in Serchhip le Hnathial district-ah mi pakhat ve ve enkol an la ni bawk khati zong kha Serchhip Vangkhua kan ti chhuah thei chu ni